Sanibona Maswati lamahle ngiyathemba niyaphila siyanimukela kaSwazi Democratic News Nhletina Ceceshongwe Maswati lamahle ngiyaxolisa kufika late lana esilungu bese sibalekile sibuyele eAmerica sesishiye sodwa thina la eSwatini Maswati lamahle it's been a long time singabonani solo siyaphila solo siyibambile solo sithi aluta continua cha Maswati lamahle ngifuna ukuthi ke ngithini ngifuna ukuthi siphaneni emandla ukuthi sichubeke sikhuthatele endleleni yekulwela inkululeko yeMaswati ngifuna ukuthi ngiyathemba niyabona Maswati nyalo lokwendekako kuvuka butha nakuvuka butha landleleni bengikhuluma nemhlonishwa Gawuzela nje earlier on lokuthi Maswati lamahle sesize sishiftile le focus yethu la kumswati soda ukhanza ukuthi ngidawubekisa ngana ngimofasa scheme sami soda ukhanza ukuthi mofasa so unyanya mine kwenza Mswati uyajabula ke Mswati lapho Maswati lamahle sesisukile lana la kuleli goli lethu kule sitha sethu umbamba nitawubuka nje Maswati lamahle ukuthi inyalo ile regime isangene nawubuka ukuthi kule statements anamuhla sa PM ukhuluma nga 20 million Nilo wakhuluma nga 22 million uyababona ukuthi labantu Maswati lamahle basangene abati ukuthi kumele bendene so ngifuna ukuthini Maswati lamahle ngifuna ukuthi asisuseni ifocus yethu embangweni ukuthi nyalo ngathi sekuphuma lobudli le kungibona silwa nabo lobudli lobungibona singabufuni nyalo umuntu usobuka ukuthi nasuwela ngale yena utawutfolani akusiso sikhathi saloko Maswati lamahle lesi akusiso sikhathi saloko Maswati lamahle ngiyaxolisa Maswati lamahle kuvele ngicale ukukhuluma ngiyacela observe a moment of silence for the late GR Joshua for some few seconds. May his soul rest in peace. Bengisasho ke Maswati lamahle ukuthi sesisukile kule sitha sethu lekungisona silwa naso sesinake ukuthi mine nakuwinwa mine ngidaba yini and ngifuna niyibuke lento Maswati lamahle kunebantu babhadalelwa kusichekeda ekhathi nababhadalelwe kusichekeda ekhathi they've got nothing to lose bona bahlete emakhaya yabo bahleti nemndeni yabo bahleti nebantu ababo thine kwethu le ngifuna ukutonitshela kona Maswati lamahle ngifuna ukunitshela ukuthi asesibeni netimphanze ulingisa umfati nakenzile ekhaya ngidawubekisa mina makwami wenze ekhaya nga1986 97 watala mina akusho ukuthi bekude tihibe endleleni 87 watala mina kusho ukuthi bekude tihibe endleleni tihibe betikhona but asibambeni asadini ukuthi kahle silwa nani silwa nabani asadini ukuthi thine mbambamba sifuna kuphuma nani ngidawubekisa lokwendekako Maswati lamahle akusilo hlekisa nangilothi silo sikhulu lokwendekako Maswati lamahle akusilo liphutha mina I was there ngimlobo bafinisha ngeinformation ngangati ukuthi bomthandeni nabacede namduduzi warrant yabiphumile namuhla ngabatshela ngathi warrant yena iphumile yajikiswa iwarrant nakuthi toy kha ngabatshela ngathi seyijikisiwe sebamisiwe ngebasaya kuyondanza ngebasanibopha nyalo kwahlalwa phasi kwahlelwa kwathiwa hayi nine hambani wathi mduduzi ngisho sekafuna kuya lapha sekafuna ukutimikisa ngamtshela ngathi kuthi 20 uhamba niyohlala nasiphoshongo lokusho ukuthi ngeke nize niphume so la Maswati atawusala confused la ngaphandle ngifuna ukuthini ngifuna ukuthi asingendi ngazuthi kunjani asingadideki
kahle kahle info lengiyitele la Maswati lamahle ngina info yemagigi. Ngifuna ukuthi Maswati lamahle ngifuna sikhumbule lapho sibuya khona nalomzabalazo. Asinoyengwa kuyonatha iweekend yinye ujabule kube ekhayikini malina litulu kufuna ususe umbhedze nime nebantwana nime ingcongcwana ekoneni lize litulu lengce ngekuthi mandi ayanetha wena ujabuliso kweca leso simo leso ngetulu uhamba uyetshwaleni. Niyasijabhisa kakhulu Maswati lamahle. Sitawukhumbula inombolo ukuthi betinganani masiya e-USA embassy. Lapho kwanginika mina isithombe sekuthi eMaswati lafuna inkululeko manenge. Angifuni ukubelieve ukuthi labantu labagidza lematshwaleni labagidza lekubosolanix bomangololo. Why nisendele phasi? Why yonke imitamo yethu lesiyendako nalesiyisacrificeile niyibukele phasi? Why niyibukele phasi? Because akusini akusibo bomangololo labalabaya lekubosolanisi. So asingakhohlwa Maswati lamahle lapho sibuya khona. Asikhumbule naba abantu labasilimalela, asikhumbule naba abantu labafa, asikhumbule bomthandeni nabacede bahleti ejele, bashiye ingubo tabo, bashiye imiti yabo, bashiye emabhizinisi abo. Bese ke thina sesiyahamba siyojayiva kubosolanisi. Bomthandeni nabacede Maswati lamahle bahlete ejele. It's 9 months now. Wena songehlula kubekatela 2 months ungayi kuyojayiva. Nehlula nje kusibambisa. Loyo 2 months. Aniyiboni lenvo le ukuthi stagejiwe. Nicabanga ukuthi isolanisi ingayithathaphi imali yekubhadala yekucompensate eMaswati lalimalelo timoto. Aniboni ukuthi lenvo lena ku stage ngemazinyane. Lenvo lena bafuna kususa nine. Bafuna kususa nine kule focus lesikiyo. Aniboni baze abakhona ngisho nekutibamba botira bayahamba bayele bayoshutha khona nebayoshutha kanye nebabulala. Senehlula nje Maswati lamahle ukuthi sibambisaneni sibe noma ngawe uyati ukuthi itshwalo uyabuthanza. Maswati lamahle uyati kunetinvo sonke lesatishiya. Ngawubekisa nga president Gauzela. Unebantu labekahlabela nabo. Labe babeka singwa etafuleni ngekuthi baye stage bahlabela. Namhla labo bantu labo kwamela sibaphume emicashweni babuyele emakhaya ngekuthi akasekho uhambile abasakhona ukuchubeka bahlabela. Bese ningake nine nema nje nathi nema nabeketela kulo 2 months ukuthi ninganathi. Kunathi sashiya konke lobe kuyingcebo kithi. Mina ngathi nginenhlanhla yekutala bengidawu promote futhi nanyalo kulama promotions labe kade uphuma bengidawu promote but konke lokho sakubuka sakukhanza kulide lelide bomthandeni bashiya umndeni wabo. Kuthi umuntu lo ngafuni ukuthi babe ubobuka nasekuphele 2 days ungakakhulumi nababo wakho noma ngawusebenta eJozi. How much more naba labangakhona ukushaya tincingo labavalelwe labangakhona ukukhuluma nemndeni yabo njengoba kufanele bakhulume ngayo njengekufisa kwabo. But nine nehluleka kusibambisa lo 2 months nje sibambe phasi singayi kule tinvo leti because labantu laba basenda tilima nyalo nje kusuka lekubo exchange lani yakhona batafike baninike etshwala bamahala. Emva kwaloko kuthi umlesta phinze simuve akhuluma ngedemocracy. Kuthi umlesta phinze simuve akhuluma ngedemocracy. Kona lo tshwala lobu bufakweni lo tshwala. Na ubuka ku exchange akuzange sekuvalwe bo lockdown. Excuse me. Nabo bona labo solanisi akuzange sekuke kuvalwe lockdown. Labantu laba bane connection debuya khona lesigodlweni. Ucabanga ukuthi banithengisela tshwala buni? Banithengisela tshwala buni? So ibhlungu lenvo lena Maswati ngiyacela nithi nasenikhohliwe nikhumbule bomadzabdzab labangesena tinyawo. Nikhumbule naMaswati lahleti nesibiti. Sibiti sekuthi ihlobo tabo talahleka. Besaba ngisho ke police station bayobika. Besaba ngisho ke police station bayobika ngoba utawuthi nakathi uyaphuma sebamlandzele bafuna kumbulala. Ndawukhumbula Maswati lamahle ukuthi kwathi kwenteke konke lokhu kwase kuba ne-purpose funeral kwathiwa kunebantu labangu54 labangatiwa labe basolo bahlete emotional bangatiwa batawungcwatshwa mgodzi munye ngethemba niyakhumbula lokho lokwendeka. Umangale ukuthi why all this time bekusolo kuthuliwe bangangcwatshwa labantu ngilawo Maswati labawashisa le brewery lakho. So ngifuna ukuthini Maswati lamahle aseniyithathe kancane inhlitiyo yethu noma ngabe uyati ukuthi wena personally cece uyamenyanya uyingwadla njengalonke emagaba lenisibita ngawo lenifuna kusibita ngawo but nje asuthathe nje uthi ngani yena
uhlete esigangeni kunginyalo ekhaya abadi bagadze elicingo nje leliyawungena lithi simkhanza la so ufile noma kwendekwe ukuthi uthi uyahamba emall bamdubula uthi uyahamba emall bamdubula nina nehlula nje kusibeketelela kulelo hlangothi lelo nehlula kusibeketelela nehlula kusibambisa so akusiso sikhathi nyalo sekububuka ukuthi wona nasokuwe futhi ngiyacela Maswati lamahle senihlakaniphe nifane nami uyathi ukuthi labantu labasithunga tingcondo lokungibona bathi bani ungcono kunabani bani unjani nginabantu labahlete emakhala abahleti kahle bahleti nemndeni wabo ngizamba mabayahamba bayobuka tinkomo daba esibayeni ukuthi tiphelele yini bayathi isibantu bakhe umfana akhe nje uyamati ukuthi nyalo unelizulumba la uthine bethu bantwana awumati ukuthi namhlulela unjani noma ucubukile noma unjani awumati utawubaleka kanjani uhamba nemntana so ngiyacela Maswati lamahle asingasukini siyaniva niyakhuluma ngetibhamu nana singakafike etibhamini asibeni organized ungasho ukuthi ufuna sibhamu ngathi ngiyakunika sibhamu ipistil nje mawuthi uyadubula ngayo iyazuba la tandleni itasinazizuba ipistil ubaleke uyibeke phasi ubaleke letingcondo atithi tifika esibhamini letingcondo tetfu atithi tifika esibhamini tibe tingcondo tetfu ti-organized tibe tingcondo tetfu tihlelekile ngadi ukuthi ngithatha ini ngiyibhica nani ngifuna kunitshela ukuthi asingaluzi focus asingaluzi etibhamini nakuphi konke la nifise ukuthi sifike khona sesivele sifikile but uma simahlalu sikanje ngathi ngani kona noma lesibhamu Zulu utasithatha asibhekise kimi ngathi ngani so asibeni focused info yethu masifuna ngiyathemba nibonile Maswati lamahle kodwa bosadakhe indlela batasisita ngayo basishile sinje bahlonishwa bethu bayabhadla ejele hayi ukuthi abati bo Ramaphosa ukuthi bahlonishwa bethu solo basejele beka sidem Mswati uyabakhipha 2 weeks nakahamba in 2 weeks time nakahamba Ramaphosa solo namuhla basejele solo siyabona ukuthi kude info labatasisita ngako so ngiyacela ke tihlobo tami ukuthi asingabanakini labantu labangeke basifikise nzawo laba labafakelwe ama-data a-50 betele kutothuka la ka-Facebook emva kwaloko phinze babakhohle bosicalo bathi bese ngikukhohliwe bese ngiyetshwaleni kuphi asingabanakini labantu labo ngeke baze basifikise nzawo thine siyati la kufune sifike khona akume kuya ko-exchange akume kuya ko-Solanis akume naloko ukuthi nje uzubone ukuthi bomangololo asibaniki kuthula ungayekela kunatha litiya lakho nemntwana akho njenyalo ubhizi utolalela cecu umlalelele ukuthi uyametfuko uyamenyanya shothi vela awukhoni nekutibamba basithandze kabi labantu laba and ngijabuliswa ukuthi deep down their hearts bayabona ukuthi cha kepha labantu vele baqinisile bayabona nyalo babhizi bakhipha statement tekusithusa tekuthi njani asisethuki sekude lokusasethusa mangabe uyabona ngabona Maswati lamahle labanye le clip ya Floyd beyibajabulisa mina yangenda ngaba emotional kuthi sesihambe sitholwa nje bantu emhlabeni bayasithola bayazivela sesihambe nje sidojwa abantu bayazivela ukuthi mane basikhulumele bekakhona nema ministers aseSwatini le kulena ngizana kulomhlangano lengqungquthela emhlangano labe kakhuluma kuyo Floyd but babinzile ngokuthi basuthi tisitabo tigcwele sesihambe sitholwa abantu nje bamane bayasita bayasikhulumela mina yangenda ngaba emotional ukuthi vele ke ngiyathethesa athi nyembe titamtisheshe tibe semehlweni so ngifuna kuthini ke asibambeni asiqiniseni asicabangeni nangibacede longakhoni nekuthi athi kumakwa kwakhe namhla kuyashisa nangumthandeni longakhoni nekuthi athi kubomakwa kwakhe namuhla bomakwazi bani niyashisa namuhla ninjani so ngiyacela sibambaneni and special thanks Maswati lamahle kunaba bobabe laba married labangasiko married kuma communists but laba married ebafatini babo laba dlala a low profile but laba sibolekile emadvotsa abo lasilwelako emzabalezweni siyabonga guys ngifuna kusho kubosikoni bethu ukuthi siyabonga indeed history has got no blank space indeed history has got your names on it ukuthi nikhonile kusherisha
emadvodza ena washerisha nathi simaswati kubhlungu kakhulu na ubathi uyabuka ubuka bobabe emngomezulu bosicelo ubuke ahlale eSwatini for 2 weeks ubabathi uyabuka ubone eliviki liphela kubhlungu utibute ukuthi but lo mfati labantwana bathini but siyabonga kulawo ma families lasinikelelako ngemindeni yawo siyabonga labasinikelelako ngabo babe bemakhaya bafune kusherisha nathi kulesikhathi lesibhlungu nakangaka etimpilweni tethu bo president Mlungisi Makhanya umbona sokalo mahasha umbona wehlile labantu laba bonke banemabhizinisi ladzinga bona but bayekela konke bo president Gawuzela ahlele tigangeni ngalelanga umbone athandaza ahlete esigangeni kude ukuthi umuntu kumnanzi guys kuba nefamily kumnanzi kude mina ngibonile umhletla tigangeni ukuthi uyabona ukuthi indvo lemnanzi njengefamily yathi noma ngaba nati ukuthi indawo lalandleni lokuthi nje nihledi ephase esihlahla nihledi nonke niphelele so siyabonga amaswati lamahle sibonga kakhulu angifuni ukunimoshele emadata sibonga kakhulu kubo bonke elabasebenza selflessly for le struggle kusibutha simaswati sigciladwa ngumswati nemndeni wakhe basibuthe basende sibe ingcenye yempilo yabo hayi ngoba kukhona laba kweswele hayi ngoba bafuna something but because baya understand ukuthi kushoni kulala ungakadli baya understand ukuthi kushoni kuye esikoleni ungakabhadala ungakabhadala udzabukelo sicatfulo nalabo thishela bethu labasifundisela abantwana nabo bayaqinisela ungitshele nje ukuthi umfana umbone alale nje ngene eclassini uyambona ukuthi ulambile so ngifuna ukuthini ke maswati lamahle ngifuna ukuthi asibambaneni singaluzi focus alutha continue ngiyanithanda nonke nilale kahle